Ok, sad ćemo pokazati kako ga riješiti pješke i kako ga riješiti na ovaj bijeli Casio kalkulator koji svi obožavate. Da ne bi ispalo da ja mrzim raditi na taj kalkulator. Znači tu je zadatak, već smo ga čitali u prethodnom videu. Imamo formulu. Koliko je kuna, novac, znači x se traži, a y je 160. Pa kad prepišemo ovu jednadžbu, y je 160 plus 10 puta logaritam po bazi 2 od 200x plus 1. Uvrstimo ovih 160 ovdje, pa imamo 160 je 160 plus 10 puta logaritam po bazi 2 od 200x plus 1. Ovo 2 će se poništiti jer kad pređe na drugu stranu 160 minus 160 pa je tu 0. I onda imamo 10 puta logaritam po bazi 2 od 200. 200x plus 1 jednako je 0, podijelimo sa 10, dobijemo logaritam po bazi 2 od 200x plus 1 jednako je 0, pa onda ABC, znači ovo nam ovo ABC, antilogaritmiramo, 200x plus 1 jednako je 2 na 0, 200x plus 1 je 1 i 200x je 0. Podijelimo sa 200, dobijemo x je 0. Znači odgovor pod A. Ok, sad smo ga riješili na ovako, a sad ćemo ga rješavati na kalkulator. Dao sam si truda pa sam skinuo emulator dok ne dođe pravi kalkulator koji smo naručili. Pa idemo sad, malo treniramo. Što ćemo napisati? Probat ćemo ga sad ukucati kako treba. Pošto teže je naučiti kako raditi s ovim kalkulatorom nego riješiti zadatak, ne? Ok, idemo. Stisnemo meni, izaberemo 1. I sad pišemo 160. Pa alfa. Pa solve ili jednako, jel? Pa onda opet pišemo 160. I što nam je dalje? Plus 10 puta onda imamo ovu tipku na kalkulatoru, logaritam po bazi, pa pišemo 2 i sad pažnja, strelicom se prebacimo ovdje ili ovako. No, to je na kalkulator lako, jel, ovom tu tipkom, jel? Ok, 200 x, ovdje je x, ne ovo x, ovo je x. Ok, i sad stisnemo plus 1. Na kalkulatoru, ja to lupam po tipkovnici, ok, plus 1 i što sad radimo? Shift solve ili riješi. I kalkulator nam da x je 0. Interesantno, dobije isto što i ja. Ajde. Znači, opa, nestaje. Ne želi surađivati. Vratimo ga. Ok, pošto ja ovo radim u Wordu, malo ćemo nekako drugačije to ubaciti. Nije ni bitno. Znači, ovdje sam dobio x je 0 i ovdje sam dobio x 0. Znači, ovo vam je na kalkulator i to na ovaj bijeli Casio koji volite. Oni drugi, mislim da ne može. Ne, 100% ne može. Ne vidim smisao kod ovakvog jednostavnog ukucavanja jednadžbe logaritamske koja je u stvari ok. Nije mi jasno. Možda sam ja jednostavno ostario i nisam u skladu s ovim novim vremenima, ali vidim ja da djeca sve bolje ocjene imaju, a sve manje znanja. Da se s tim znanjem upišu na elektrotehniku ili PMF prije 15 ili 20 godina, ovi bi ih izbacili drugi dan s faksa vanka. To je to. Ajde, rješavat ću vam i malo i s kalkulatorom i malo bez kalkulatora, ali moj stav je definitivno da morate znati sve riješiti bez kalkulatora, jer može vam neko maznut prije ispita državne mature kalkulator ili se kalkulator pokvari.
ili vas hvati panika pa zaboravite neko, jer vi to dobite 20 načina kako ćete rješavati na ovaj kalkulator te zadatke i onda trebali bi stalno rješavati te zadatke da popamtite to, a ne bo se to tak desilo, imam iskustva, jer moj specijalac je tako meni tupio da samo kalkulator nije k meni išel na pripreme, nego je išel u jedan veliki centar za pripreme i oni su forsirali samo kalkulator. Jedva je dvojku dobil, a dečac je bil odlikaš. Kod mene je išel na sve ostalo. To je to od mene za vas i za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Idemo sada, rješavamo dalje zadatke. I što rješavam dalje, sve više vidim da treba uzeti sekiru i polupati ovaj kalkulator. U stvari, ovog dva ne. Čak, ovog bi vam dozvolio. Ali onog bijelog Casio, to treba zabraniti. Jer pola tih zadataka riješite samo unosom. Ali tu se sad postavlja jedno drugo pitanje. A što ovi koji nemaju 300 kuna još da ekstra kupe taj kalkulator, ne? I sad kad bi on sad na kraju svojeg školovanja moral uložiti još ekstra lovu. A druga stvar, 10 zadataka se riješi na maturi, barem samo i unosom u kalkulator. Pa znamo mi da vi znate unositi, ne? Ali vjerojatno i oni koji su sastavljali ovu maturu nisu imali pojma koliko je moćan taj kalkulator i u stvari treba ga zabraniti. Mi tu nemamo šta ispitivati. Da li vi znate rješavati zadatke, unositi zadatke u kalkulator, pa vam on rješava. Ok, ajde, malo sam ljut. I nije fair prema ovima koji nemaju novaca ili... A ima takvih ljudi, ne? Što je, još sad mora dati ekstra 300 kuna za kalkulator. Ja sam ga naručio, pa kad dođe riješit ću vam i sa njim kak ide. Ako svi varaju na kalkulator, moramo i mi varati. Ali evo, 9. zadatak, viša razina. Idemo, očekivana količina prodanih proizvoda je dana ovom formulom. Ovisi o iznosu novca x. Znači, iznos novca je x. U kunama uloženim za reklamiranje tog proizvoda, koliko kuna treba uložiti u reklamiranje tog proizvoda da bi se dobilo 160 proizvoda. Ono što trebamo dobiti, to je, u stvari dobijemo 160 proizvoda je y. Očekivana količina prodanih proizvoda je y, znači y je 160. I idemo sad. Stara metoda. I mi jasno, ako ste učili logaritamske jednadžbe, nekad su se učili puno više, a sad učite malo i sad ćemo još tih malo rješavati na kalkulator. Mein Gott, ne. Jednako je 160 plus 10 puta logaritam po bazi 2 od 200 x plus 1, jel? I sad znamo da je y je 160. Pa upišemo, 160 je 160 plus 10 puta logaritam po bazi 2 od 200 x plus 1. Kak je to teško, jel? 160 se prebaci na drugu stranu, pa imamo 160 minus 160, jednako je ovo tu. To je 0. Znači, možemo pisati 10 puta logaritam po bazi 2 od 200 x plus 1 jednako je 0. Cijelu jednadžbu podijelimo sa 10. I dobijemo logaritam po bazi 2 od 200 x plus 1 jednako je 0. I sad imamo staro dobro pravilo logaritam po bazi a od b jednako je c. Logaritam po bazi a od b jednako je c, iz toga slijedi b jednako a na c. Ako nekog još uopće zanima, imate kod mene 259 videa kako rješavati logaritamske jednadžbe. Ovo nam je a, ovo nam je b, ovo nam je c, pa imamo 200 x plus 1 jednako je 2 na 0. 200x plus 1 jednako je 1, 200x je 1 minus 1, 200x je 0, podijeljeno sa 200, x je 0. Odgovor pod 1. I nije nam trebal pametni kalkulator, riješili smo ga sa našim mozgom. Draga djeca, koristite vi kalkulator, ali koristite i mozak. Nemojte samo se uzdat da bu vam kalkulator riješil test, a da budete vi to ne trebate vježbati, jel? Prije svega došli budete na neki teži faks, gdje budete bili prošli kod Titanik, jel, ako budete sam htjeli kalkulatorom to rješavati. Moj profesor na faksu, ili na jednom od faksova koje sam ja študirao, bi vam
zatukel ovaj bijeli Casio sa sikiricom, ne? A drugo, može se nekak zadati da uvjet da vam izbaci to rješenje i da morate pješke rješavati. Tako znam, možda ovi kad vide na maturi za sljedeću godinu će početi zadavati zadatke di nećete možda direktno unositi u kalkulator. Ajde još na nižoj razini pa damo im 2-3 zadatka da riješi na kalkulator. Ali ako te višu razinu sam rješavali na kalkulator, to onda ne bimo mi više imali inženjera, matematičara, fizičara, građevinare, kompjuteraše u Hrvatskoj. Mi smo imali sam bauštelce. To je to od mene za vas. Budem vam snimil. Samo mora mi doći taj kalkulator. Ne volim. Ja bih vam dozvolio ovakav kalkulator. To je maksimum što možete koristiti. I mozak, da vidimo ko je pametan, a ne ko zna varat. Kaj god.